باجار مهاباد لوی باجاری با آوازین سرودا ای رقیب یکم جار آلا کردستانی هات بلند کرن خیالی هر کردکی یه ولاتکی سربخواه و آزاد پیک هات و کومارا کردستانی هات را گهاندن پایتختا کومارا کردستانی باجار مهاباد. مهاباد لباکور به اورمیره، لباشور به بوکانره، لروجهلات به میاندواوره و لروجاواجی به پیران شارره هفسینوره. لگور سرجمهریا سالا 2010 هجمار شینین باجار مهاباد 215,529 کسه روبرا باجار مهاباد 10,502 کیلومتر چارگوشه. مهاباد جهیل شینی و اردنیگاریه و ششمین باجار مزن ای روجهلات کردستانیه. پرانیا خلک وی باجاری کردن و بزاراوای سورانی مکریانی دا آخفن. لگور لیکولینن دیروکی مهاباد جسال حزاری بریا زاینه و جه رونشتن عشیرین بابلی آسوری و مدانه حتی داویا سالا دهان آهجری باجارکی مدان بناوی دریاز آنجی دارایس لمهابات هبو کود سردماوانده ناونداری و بریا مدان بو. دیروکا نوژن آ مهاباده ودگره سردما صفویان و 400 سال بریا سردما صفویان سارانبک کو یک جه امیرن ساوج بلاغی بو ده سالا 11 آ هجری ده لباکور چم مهاباده ویهن آواهی آوا کرن و پاشه اف آواهی بون باجار. پشتره جبر بویرن خوزایی پرانیا مالان لباشور باجار هاتن آوا کرن کنها دکوین نیزی میدانا چارچرایی. دی سردما بوداق سلطان میر مهاباد ده وی مهاباد جنوب آوا کر و به آلیکاریا امپراتوریا اردلان پرا سور و مزگفتا سور آوا کرن و کرن ناوندا چاند زانست و اولی. بره جباجار مهاباد ره ساوج بلاغ آنجی ساوج بلاغ مکری دهاد گوتن که پیوک ازربیجانیه و تیواتیا بهارا سار. ددما رضا شاه ده لناو خوی دیروکی مهاباد که به دیروکا مدان و گریداییه هات و گراندن. ناو مهاباد واتیاوی باجار هیویه مه آنکو ماه هم کردی و هم جی فارسیه و آباد جی مینا پیوا کردی یا آوایه. بریا شر جیهانی یکم ارمنین کد بن زختا امپراتوریا عثمانی ده کوچی ایرانی کربو لباشور مهاباد بجه بون هر وها جهوجی لوی باجاری هبون لینها گلک جوان کوچبری ولاتن دن بونه. مهاباد ناوند رامانا ولاتکی کردان آسر بخوابو. ده سال 1946 ده مهاباد پایتختا کومارا کردستانی یا مهابادی بو و ولاتکی سربخواه یه کردان بو. دما شورشا اسلامیه ایرانی ده ده ایلونا 1979 ده مهاباد و هن باجارن دن جعالی ارتشا ایرانی و هاتن بمباران کرن. جهن نافدار این باجیر مزگفتا سور تربا باداخ سلطان مهاباد سرشوکا میرزا رسول کلها شاه موزخانه چاند و هنریا مهاباده موزخانه سارایی هایمان شکفتا شین آساهولان بخچه میکائیل بازار تانکورا بازار آزگاری. در دورا باجار مهاباده تجه کانینه و روبارا ده ناف باجر ده هرکه سدما شیناهیا وی باجاریه
هر وها دبیجن کانین مهابادê dermanê pêr nexweşiyan e wek nexweşiyên çerm û hin nexweşiyên din. Her wiha ev bajar navendeke çandiniyê ya dewlemend e. Mehabad wek bajarekî geştiyarî tê naskirin. Ji bo wê jî hejmareke zêde ya geştiyaran di rojên betlaneyê de bi taybet di betlaneya havînê de serdana vî bajarî dikin. Ev bajar bi hunerên xwe yên destan ên wekî xalî çêkirin, tekstîl û cil û bergên Kurdî navdar e. Mehabad navendeke Kurdan a çand û wêjeyê ye. Gelek helbestvan û nivîskar ji vî bajarî derketine. Wek Hêmin Mukriyanî, Hejar Mukriyanî, Gîw Mukriyanî û Wefayî yên girîngin. Di Komara Kurdistanê ya Mehabadê de bi sedema ku berhemên Hêmin Mukriyanî bi zaravayê Mehabadî yê ku zimanê wêjeyê ye, navê helbestvanê neteweyê Kurd li wî hat kirin. Navdarên bajarê Mehabadê Qazî Mihemed û Silêman Muînî wek siyasetmedarên navdar ên bajarê Mehabadê tên naskirin. Her wiha ji hêla mûzîkê ve jî Seîd Mamellê û her du kurên wî Mîkaîl, Ezîz Sarox û Kawa Feqîrzade û gelek hunermendên din.